I kublaya pi waro ki perlok ki wasnyao suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wada cha kem biang sach pau tali ki trok ki wakit percha anya Mooyong. Hawa kam te yi wa kem yaki te ton up ye gani ki kubor hado wakut khnang wa yo tip iye wasakhet te chwa wo sedang i cheki kubor ladam pu amude pi subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo ten cho cho pi yo yi kubor wa thame te ton sedang i cheki kubor Hadin with the Yokem Kasin Trap Integrated Territorial Organization Hadu San Pau Tali Kitrok Hamaurang Kaneng Kiwakit Parcha Anya Mooyong Hakiniki Kajak Singi with the dep Hey one a liang Kasin the Yokole wo Ujor FIR Yiki Kat Pratali Kitrok Nakisan Pau Tali Neiba Kiwabun the Yok Lat Kiwo Yut Hey one nin kasingi won kasen the Yok Bianco wo kem Sachi Pau Tali Kitrok Hariboy District Kiwa the MKT Biang wo Kit Parcha Anya Mooyong Wei kat kam ki kubor berdyo kaseng da ujor FIR ko percha yikini ki chpau tali ki trok ni kasngi ka kubor da ongkole wana ki te ki chpau tali ki trok ki wada yo okem de emle katu kat ni tali ki trok ki wada penem kam da ki number plate thok nei liang yong kaseng da benjur ko yikini ki kam perchaan ki wadang pten bai hado ni kasngi